kahit ano. Okay, it's done now.
Ok guys, se kon sa m fin fè manji ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Sa se te sardine fresh. Se pa sardine ki nan mamit la nan ken nan. Nou te fè sardine fresh. I will see you in another video.